Anibonani imina futhi ngisakhona namanje. Lapha bafethu ngiza nesinye story la. Lapha sengizama khona ukuthi ngichazele abanye abafethu ukuthi kusizaphi ukuthatha inombolo ejele, kusizaphi naloko ungayithatha inombolo ejele. Ukungayithatha inombolo ejele bafethu kusiza la ukugwema amacala enzeka ngaphakathi. Nanokugwema kwezinto egcine zenzeka physical kuwe emzimbeni. Yize kona kungelula. Kodwa kuphoqa ukuthi isinqumo sithathile oyisithathile ube ukuthi isona ngempela. Ngilapha ke bafethu. Kunensizwa laphana. Insizwa lena sajwayelene nje nayo. Ingiyasa amatatiyela lensizwa ngokuzala. Sijwayelene nje nayo sihlanya nayo. Sasifike ngonyaka owodwa nayo. Sihlaya nayo insizwa lena kumnandi nje. Iyasishintshela insizwa. Yangena ngapha komalume. Thina ke phela ngoba sabantu bakababa sibabiza omalume. Umfowethu lona nje akasasibheki thina akasinaka bakosinaka. Uma efika kuthina usefika efuna into oqeda lapha uzosinikeza kanti bathi basebenza phela uma bezosiphuca izinto thina. Umfowethu kuthenge elinye ilanga nje bajwayele ukuthi makuvali ijele emini ngo-11 ejwayele kule kunendla ajwayele ukuyivayela kuyona nabafowabo beyibhemele lapha. Lapha ejele kunesikhathi esicathamiya ingoma. Abanye basuke besabele endlini, abantu bengeke endlini. Uma usihlezi nomngane wami mhlambe no-3-2 endlini. Uma uthi nje awuthanda ukuyesicathamiyeni uyihlala endlini, uma uthi awuthanda ukuya engomeni uyihlala endlini futhi. Shuthi abafowethu yilabo bathola khona isikhathi lapho ukuthi bafeze lemkhubaba yejele. Because ebusuku phela lo shomwako usuke ngeke ekwenye indlu. Shuthi ngobukhulu ubudedengu nje lo mfowethu lo naye ushuthi useyiqomele la. Ngenxa ukuthi udlele izidakamizwa phela ngoba edlele izidakamizwa kufanele umfowethu ephinde ekhokhela phela akanayo into okukhokha yena. Tshela uma behlezi bekubhemisa kufanele nawe uphinde ukhokhe. Ukhokha ke bafethu ngoba la phela yonke into kufanele yaziwe. Umfowethu lona watholakala enza ucansi nenye indoda. Nakhona ubanjwa omunye waboza kwethu. Umunye waboza wathi nawe bedlulela umethi uyalunguza hayibo. Ziyakhala la. Okwenza ugcina kubonakala ukuthi batholakala benza lento akabamemezanga wahamba obiza obaba. Athi bo baba hey aniphuthume lapha endlini ethize. Bathi mabefika obaba bafika ukuthi hayi impela ha. Kubi. Hey kwayinto eshaqisayo ke ngoba phela insizwa nathi esasijwayelene nayo. Ongwa ukuthi nayo isithunzi sayo yagcina impela isibona siphela. Inqobo dedengu yokuthanda izinto ke ufika ungene entweni ongeke ukwazi ukuyimela. Ngokubhayiseka kwakhe wagcina sebakwazi ukumlala. Bamkhuza ke ngalokho baba kwangathi into edlulayo. Bathatha lo obekuyisoka lakhe bamuva esection bombeka kwenye section. Ushuthi ngoba lo usejwayele phela lezi idakamizwa. Usezoyithola phi? Bayavela phela abanye. Abefuna phela umuntu useyintombi la ejele. Bavela ke phela abanye bayishela intombi. Bamnike idakamizwa. Phinde uqhubeke lokho. Ngemva kwamfowethu lo ke hayi
eseyiphila lo mpilo leyo nje sokuyimpilo nje lapha ke impilo baphinde bayejwayela yabo akhambe umuntu enganawe kwiqiqi ngoba phela ejele kusejele umuntu nomuntu unegameko zakhe nomuntu unegameko zakhe kuvela enye insizwa futhi lo insizwa ke leyo nayo yayimbandakanya kuzo zona lezi nayo nasezocansi kwagcina kwesigameko impela esingesihle okwagcina sekuko kwanathi impilo yethu isisibake engcupheni lo insizwa leyo ikubo nomkhala kwazi Natal la ngakithi kohluhluka ungeke washo phela igama lomuntu kodwa hey ngemva kokubanjwa kwakhe umfowethu lo yena wayibanjwa obaba ke babakhuza bo2 benza le nto leyo ngoba yena kwakukhona owayenemali kakhulu lo kanti lo nemali uyena lo ophinda abe intombazane ukuthi usimekubheka ukuthi hayi lo mfanele ngathi kukahle lokho akwenza umngani athenga izinto nje makudliwa emini nje bese wasukwenza laphana ke into edliwe ejele nje makudayiswa idolo kuba amachakalaka amanoglizi yabo lonzo le nto encanyana nje amagenge ke athathe ngalezo zinto nje lezo ukuthi lapha ngithola ukuthi ukuthi hayi ushuthi uma bebanjwa ke bakubona bona bo2 kuyihlazo ngoba sathi ngazele nje kungo7 kwashunqa ejele kanti bashisa ibhonji lezi bathi bayibulala ngoba nje ekseni le ndaba kuyose isihlakakile kodwa amaphoyisa bafice benza lezi zinto anivede kwalezi zinto lezi sivele ziyicala vela asivumelekile ejele kodwa zenzeka ngokufihla ngoba phela abantu bahluleka ukuyibamba ngaleso sikhathi kunephoyisa lilodwa eseactionini uma sicofi ispeaker la ufuna sikhale ereception akuqhamuke umuntu ijele liyasha impilo yanzima ukuthi lo yedwa umbona omncane wagcina elimele izangalimalanga lo ukuthi mhlambe ebusweni kodwa umhlane wakhe wagcina nje ulimele kakhulu noma wayesezama ukuvika umlilo and lo bhuti lona wayeshisa izibhonji into esponge nomlilo wesponge uyacabanga endaweni encane ukuthi impilo nje impilo asejele bafethu akuyona impilo ngithi mina imnandi impilo enzima leya kuningi okwenzala khona kuningi kakhulu abafethu laphana kuba nzima okunye abafethu okuye kwenzeka lapha ngaphakathi kwenzeka abafethu lapha ngaphakathi thola ukuthi sihlezi singaba ngani kanti asizwani omunye umfowenu uyakwazi ukuthi ethenge omunye umfowenu athenge lo muntu lo ophila naye wena ukuze ekwazi ukukubulala ngoba umuntu oseduze wakho lapha ejele uyena umuntu owazi yonke into ngawe ngoba mangikhumbula nje kunomfowethu laphana icala lakhe wayelenze komunye umfowethu wayekwenye section wayehleze emsongela njalo dabona wena la zohlangana khona ngizokwenza lento owayenza umfowethu shuthi ke ngokuhamba lo mfolo egcine esekwazi ukuthola umngani walo ngokwe story sagcina sesithola nathi ukuthi lo mfowethu lo wagcina edlule emhlabeni wahamba esandla somngani wakhe shuthi ke ngokusho umngani ke esehlambuluke esebanjiwe wakuveza ukuthi kwafika lo bhuti lona wafika wamnika u2000 wamnika nogwayi wamtshela ukuthi lo gwayi lo akafika awuhlohle kanje
anikeze lo mfowuluzi naye alayithe yakhe ukuze bangabhemisani kwikhathi za ntambama nje abafethu babuye ecathameni abanye babuye engomeni kufanele kugezwe bese kuzophakwa kungena endlini kulala afika umfethu lona uvashe umngane ke emngane awungibhemisa lapho athatha lokwayi okuyiwona lo ofaka ubuthi amnike wona le layitha lapho athatha wakhe yena awubheme ayibabheme kube right nje umfethu lona evalelise ayinoda nami ngisawugesa ngoba baba bazosibabuye ngokusho kwakhe esexoxa wathi umfethu lona eseyongena nje endlini vele qoma igazi ngamakhaya eshona ukufa kwakhe kwathi sonke umuntu oba lo muntu wayesuke engomeni right abantu abaningi okwenza lo mfethu agcina asolakale lokuyena omnikwa bambonile kuyena efemnesu ugwayi wagcina eshonile umfethu bamthatha bamse eclinic abuya amaphoyisa azodila nale ndoda le ndoda le ubunayo lapha kwenzakaleni kuthe mabemthinta thinta kobaba ngenduku hayi washo ukuthi hayi no mina ngithunywe ubani kanje ubani osection nethi B okuyena othe mina lo angimniki ukuthi ngoba lo wakwazi umfoba ngaphandle wafa naye ufuna ukumbulala into ayisele nje ejele kahle uzele lokho ukuzobulala lo kwavela kanjalo engicaza ukuveza ukuthi mina lapha ngaphakathi bafethu kunzima lapha kufanele ngempela leya ndawo umuntu ayigweme ngoba lapho uyahamba lapha uyithi uthi yonke into wena ise right lapho uyithi uthi hayi no lokho wakwenza kwenzeka abantu bakhona abapholile kanti hayi abapholile uyahamba nje straight lapha bafethu baningi abantu bahamba lapha ngopoison madoda ngoba lapha ungathi ubheka ukugwazwa uthola poison amacala lapha ayavuka amanye lapha ngaphakathi bakwazi ukuthi abafundi la uboshona bakhanda itulo ukuthi wena kufanele bakufayele into ethize endlini ukwazi ukuvela icala umuso uzophuma uhambe impilo nje bafethu lapha inzima angifuni ungasho madoda